Tala Fou i Tala Fou o Radio Samoa i tala mai Ausetalia. Wanga yo i nei le whalapa putonga o le soifua malaloina le lalulangi le WHO e whaamautu i tangata whaamatalanga e whaatatau i seisi strain 4 o le COVID-19 ua pepesi ane nei mai Afrika a ngai wharani. O popolenga e whaatatau i leitu ai ngā variant 4 ua whaingoa o le B16402 po o le IHU wa nginga mai tusinga le Ausetalia le Ausetalia wa whaamaonia le awhiai o se tangata sa Asia Cameroon. O Dr. Margaret Harris o le so upo le WHO na ia whaamatala le porkalame le Sunrise Ausetalia o lo lato mata i tuina le variant. Peita ia fōringa le o iaiso na lamatianga tele i tangata mai le ono ave o se variant e malo si atu nailo o le Delta po o le Omicron ai fōringa fo i le so o na vavetele lo na pipisi. Fai mai Harris, na amata iloa le WHO le variant lea i le masino November, ma Samoa i vaai ai Congo, ia se tema, ma masani fo ona pepesi Afrika, au le walia e mai nei wharani, ai le o vaai alava i nisi vaenga le lalolangi. Fai mai le ata mai tai fo mai e tā ua le sila fia e tangata, pe wha pe whiona pui pui ala tau mai wha mai, mai tā ua tele le wha o ngā peo tarifofonga, o le vā ma isi tangata, po le social distancing, ma le wha mama o no fuanga i fale ma ngā luenga. Ua wha upapa pēla o wha i o tangata ua awinatu i fale mai New South Wales o na o le COVID se fuluiva. Ua wha ilo mai se lau luas fuluiva isi ngase ua wha upopo atu i le numera mai le asona nafi. A o wha tari ai nisi o ai inga o le ato e wha tūlanga i le malo mo le stete pe o na ripotia i le so e tautu i titi ai le pepesi o le wha mai. E se furu tasi so i fua ua mau ma le COVID-19 fuluiva i tono luasu whaitu la taluai, a toai ma le tolu se furu walu wafe, ono se lau lua se furu lima o isi tangata ua a fie te tonu o New South Wales, o le piriota lea, ma le sidia ma le se lau se furu lua afe o tangata na whaia siaki. A tu whatasi lau whai o tangata ua maua le wha mai New South Wales i le tolu waso so o na se ima vātu nei, wa ilo ai wa sidia ma le se lau wafe, ai a sila i le lua vai aso ua tua nai, o atu le lua se lau ono se furu lua afe tangata ua a fia i le wha mai New South Wales a toa. Fai mai e to ono ali mata mai ta e to alima wa mau so i fua mai a mata mai le lima se furu tau sanga le matutua o atu le iwa se fulu pe le wha mawina le lua sulu fai tu la taruai. Mai le asona nafi o si eri ita la vausa au fiai le au maari riu fai mai e lua sulu tolu tau sanga mai ai au na whaia uma ona tui pui ma le aini wha le tonu tau le so i fua maloloina ma lo lipo tia fo i tala o le so o se tala vau tele elo na lumana i le wha asaya nisi ma o le powerlifter fo o James Condilos, mai le ACT, ma liu le whale mai St. Vincent i Sini. O Victoria i le so wali po tia luas futa siafe fitse lau luas futa walu tangata afia, Tasmania o wha mawina e afe fase lau walu futa wiva cases fo, ma le se fulu tolu o tangata maririu, ma Queenslandi o wha mawina le afia o tangata se fulu afe, iwa se lau lima se fulu tolu. O saunola Minister Home Affairs a Ausetalia o Karen Andrews i le APC, o le lita alo tenisi o Novak Djokovic o loo awa noa malanga ese ma Ausetalia pe awhina ngano ai. Mai le o tau fia wha marosia o ia i le tūlanga o loo ia i le teminei. Fai mai Andrews a whai a fia malanga ese Djokovic ma Ausetalia e mawhai so o se taimi lava, mai mawhai fuana fsosoni ia i le border force. Fai mai a ia, io e moni sa ia i le visa sa tu ina le lita alo, ai le o le wha le tonu a toa lea. O le vaenga lona lua o le process, lea te tauna wha mautu wai mea mana o mia mo le malanga mai i lea tunuu ma tua oio Ausetalia, ma ia ulu fale mai i Ausetalia i se tūlanga wha atu la fonoina. Wa wha maunia mai fo i le minista o loo iei fo i nisi tangata e tali tutusa fo i tūlanga ma Djokovic o loo whaia ne iei su e suenga. O le songa fua wa wha tūlanga i le mata upu le wha msilonga, a wali putia mai televisa i atunu i fafo le anga iane o tangata Serbia i mga ala e wha i loalo lato te e tele, i le wha ai unga ua whaia le li taalo, e le ngata ilona a inga ma wo, ia me se fo i tangata e langolango ina o ia. E to alwani tamai tai mai Perth, wa moria nei le tau mawhai e wha aune tupe wha asoli tū la fono, pe ama le miliona, maua mai ini whetuna inga na whaia o loo whetaua inai se kengi tie pasika, ma fuala au wha saina. O ia tamai tai e to olua e tolsu tolu sanga ma le tolsu riva tau sanga le mātutua, wa fuafua tūtūra i le whaamsinonga i le so, ona o se su enga sa whenga iai, ma le vaenga o leo o le Federale Australia le AFP. O lo liputia le Channel 7, o le mata upu lena whetaua ina i leo ya me, o le tausanga na tenei, na iu ina o ai le tolu tausanga le i Perth,
Ma seisi tangata e kiriva iei ni tanga se lua, na su eina e leo ia tanga mamaua iei le faita wafe o tupe. O nisi su e suenga wha o popo na whaia na mawai, ma isi fo i tupe wha o popo, wha mai e o atu le iwa se lau iwa sefulu ono afe, se lau ono sefulu lima na maua e leo. Na po eina tama ita ia to olua e leo na ua su eina o la fale i Perth lava, ma ua mori nei i teo ngā tupe wha asolo tu la fono, ma e ono o le lua sefulu tausanga i le fale pui se wha salanga, pe a whai a wha maunia. Ma le tala mulimuli to atasi se li ua wha o lima iai se tasi ma maliwa i lava mulimuli ane i le wha i tua Newcastle i le vai sanei. Ma i le 9 News ua ta uai o le tangata wa afia sa anga iane i se fale lea i Newcastle ma tupo i se vevesi mulimuli ane. Ma la awane le fsosoani wha vavave po le te o le tolu lea o le nanafi ma maua atuai le tangata lea ma manuanga ilona fatafata mai se naifi se tulou. Awinatu le whanamai motong fitinga e na maliwa i lava i se teimi mulimuli ane. O tala na maua e leo e whaapea o le ua fia na anga iana i le whale lea ma vevesi ei ma seisi tangata lea na sola ese. O loo sa idia pea nei le tangata lea ai o le ua maliwe tolu su fata usanga le matua. Loo taro sanga ina e leo le fsosoani le atunu e sila fia ni whamtalanga i le nei whaala lave. Tala na le video Samoa mai Ausetalia mo le nei fo ia wauli whailoa i le vai asofou ma nuia le whai ungal vai aso wha soifua ia.